bu adistik bizim ministerlikten, bilim beri ministerliğinin klassifikatoruna girgizilgen en jaş adistiklerden biri olup eseptelet. Bu adistikti bütken bizim bakalavrlar, ekonomikanın, menejmentin, jana informatikanın negizlerini okup, nauşuların negizinde ayıl çarabasına, el çarabasına adis bolup çıkışat. Bu adistiktin özgöçölüğü adırkı kezde özünün bayağı önügü dengeline jaraşa, öneri jayda ayıl çarabasında ekonomikada en talap bulungan adistiklerden biri olup eseptelet. Okunu girip jatkanda okuşlardan negizgi bilim katары bu adistikti okunu ulanış üçün matematikadan, mektepten okuyan informatikadan, ondan başka şu Kırgız, Orus tillerinden bolgan sabaklardan testten ötüş gerek bolup, testlerin cevabımızga belgilүү barlığı bayağı test türlüğü borborunda belgilengen şu parottuk, çektik dengeden cevap oluştu. Bu kafedrada uşul 20 yıldan aşık tarih uçurunda bir okutucu ilimdin doktor, ekonomik ilimlerin doktoru olup çıktı. Bu kafedradan 4-5 okutucu ilimdin kandidatları, ekonomika, matematika bağıtları boyunca ilimin kandidatları oluştu. Yani oşondoyle bu kafedrada bütken hazırkı ilimdin kandidatları jana doktor olgan muğallimlerin köpçülüğü uşul üniversitette, uşul kafedrada işte otat. Kebirleri başka üniversitelerde şu profesör, doçent degen kızmatlarda üzürlü emeklenip geldi. Kafedranı bütürgen bütürücüler dahi Kırgızstan'ın sırtkı, yakınki koşullarda üzürlü özürün adistikleri boyunca emeklenip geldi. Kırgızstan'ın içinde bu kafedranı bütürgen bütürücülerin aldığınkısı şu Karşı Ministerliğinde bir bölümdün yetekçisi olup andan başka hakimiyatlarda, jeke işxanalarda, mamleketlik işxanalarda, bankların filiallarında başkarucu должностқа чейин жетип, азыркы учурда үзүрлүгү эмгектенип жатышат деп айтсак болот. Экинчи курстун биринчи семестринен Россиянын Екатеринбург шаарынын Урал мамлекеттик экономикалык университетине окуп келдим. Бизди ал жакта аябай жакшы кабыл алышты, жакшы тосуп алышты. Жатканыбызга чейин жакшы камсыз кылып беришти. Окуу жайда дагы өтө бизге жардамдары көп тийди. Окуудан сырткары да бизге көп шарттар түзүп беришти. Андан сырткары кошумча бир аз олимпиадалар, иш-чаралар, оюндарды түзүп беришти. Бул жерде стресс тапшырсак ал жакта телефондорубузга кошумча доступ берди. Ошол менен калып кеткен заданияларды Gmail, андан сырткары өздөрүнүн кошумча ссылкаларынан тапшырып аттык. Биз жакта бизге ошонус менен аябай оңой болду. Көчөдө болбосо үйдө, китапканада ушул жактан тапшырганга бир аз жеңилирээк болду. Бардыгыңыздарды барып окуп келишке сунуштайт элем. Урал мамлекеттик университетине 6 айлык мобиль институт боюнча окуп келдим. Мага бул жердеги окутуш стили дагы жуda жокtu. Анан бул жерде көптөр студенттер, анан мугалимдер ар күнү формада жашайт экен. Анан бул жердеги окуу системасы бардыгы информатика технологиясыга байланыштуу болуп, şu бардыгы информацион технологиялар менен мослашкан.